ebusia sesia de se Ghana ha more part say ne baby a wodi wona be sibia se me tu me na ya free ha kosi ha no obekwa koto bi air China mo ene enkran kra de se busu wo ho se chawa se ene kaaswa amasamai Spaintex se himfa se sia anso so ebi mienu mu a ana abepiem ewo Kumasi kopiem ewo atonso abako ewo ho ana latest one so aba eye Santase runabout na say China mo yi de me say ukopie ho pa de se wani niema egu ho de enyasem ketwa kra na Ghana no ye den aden na ase China mo yi aye dominant we yekrom hanum say wa bra yankasa kasa kra no ye ni mo bebre ye yankasa beka say oh Ghana niema ene wo honum ebusia ene say latest one say China mo de aba eye China city mo no ewo Santase runabout ene say nipa ekogu ho enrada no hey esewani esewo ka cheze me anga me du ho no na ba bia me de me na be sikura no minya ene nura eho eye hyiye pa cheze said de wo hwe wo screen so hu nipa pa ekogu ase ya ba aben say prr ana omudi so a cheze na enya asem keto akomu nyina ba cheze obi a oba ye bia no ebeto ade ede koye enyasem kituo na ebusia meni eba bedi nkomo ye eba bedwidwa ensemu a ekoso wo Ghana cheze areho na hometenso enti jebre na ye ndo nsemu no mu asuko aha let's talk GH no send any first time on into video me so subscribe ama me no wa click on notification bell no so de be ya ye latest update bi a wo sabeti me aka na wa share so ama fofra be share na wa like eso e de ama me abusia said de wo hwe wo screen so no ene let's talk GH there ye kopie mu e wo China city mo a tese o ma bie ne latest e wo Santase no ene ye tese ye wura mu said de wo hwe no eniema egum se ve enyasem ketwa na wo hwe nipa na esum ho even what are de kura wo ye payment no kura no tese ki ubi a wo bedi so no na enyasem ketwa kura na asem ba akopɛ ana na e click e wo ya dwiri mu ene sanye ye Ghana fo ne ye timamufo yi e die na chese ehuma ye ne say adenti na obi etumi bebie mo ewo Ghana ha na ye nyina ye bohyi say ye kwakwa akota ade wo yensi entimi nye bia na enye se obi gu obi dwa obati ebisa se de China fo etimi aye ne se sa na Ghana fo eso ebetimi aye mo a minim se ye Ghana ni dia apart from ANC mo minim mo bia bie mu die ebia na foforo bi ye Ghana ni bi dia de minim but one major more ye nima so say ye Ghana media ANC more and even with that one kwa woko wa anye Ghana niam nko ene wo honum dabi said the China mo woko honum a die biesi wo bia ye made in China omwan kasa na atena se do omunsa ye mokaya na nsentem bi me de besom mo say eye China president na sema wo kan say osra ni mabunu ene mofra eba enkranketenkete a eba say omomodin say omubesua ensanodwuma vocational enu momu ebeboa moman na konenim fi sesesi ano obi eko school ni nso wi a adwuma kra obeye no kra no chese ebi ni ho a wo ba beye enti ene omo president ne nsema no kan say fitin collaborem be 2-3 years na nanka wo ya start e twa omo nsanodwuma aduane noa ene say kwan abefa so ahyehyɛ blocks ekwaya obefa so a obeye construction ni sanoma no fitin collaborem said de be ya obenyina du age bi no na chese why is so used to sanoma we nyina nenu na ene enu adade chese let's talk GH be pie mu e wo Santase hanum say a ene mehwem wo yi pa ne de wankofo atu agusu a ukomu a wotimu se niema ni bi ebo wo fom ebi nso etse de wo kromu na chese difference ne enhye danso biasa but adentina enipa aboshi akogwosa ene say Ghana hanim say no say a flower vase ye betimi aye bi meni wunyina di adanse se wonam kwan ho se aye bi esiko na di enti ena enye ya homeka se ye be ye akasa ye beto ye de ene say ebo a ye de behwi wutirim wo ho no ye kan a ye bu ye man no kese ye boy ye manfo na chi ye boy ye leaders na chi na ye manfo tememufo na nkasa nso ye problem because se wokọ na Ghana ni apamade ato ho na obusa ne se ne boy sen ye bo obebo no eno na nkofo hwe ho ana ne omode akwakowura China mall yi ne other foreign malls ana omukọ a na ne bo ne ewo form kakra e bia slight difference bi obato beto
what I say nti ade nti na yenyina yenka mum ne yentu ni yenkola ne mfiti nkola brem no omfo mo nsensua de ye na ye vocational na ye technical aspect no ye behyem kena se de be ya anka obehuni aso ye wo Ghana mo no na che say na obewura ho no made in Ghana products nkoa say ye flowers aye ya na ye de ensa aye flower vase aye de ensa na aye ade aye di aye de ensa na aye ade aye sha aye de ensa na aye de yenom bibia na ka aye fefefe yensi entumi nye bia enipa bebohwi akogu what said the China mo enipa bohwi akogu hoye ana ye kra Ghana kra de ye woniema bebre ebatimba chese de enwia bibia nkofo yi wo bia ye wode e chenso omokra ba ha ebetfa ye niema ni biko enti se ye mfa ye nsa nya ade de nka ye betima ye ne aye ne mruso ti ade nti na ye betina ho ye unemployment rate e wo soro papa enti nka ye de ye nsa ye eno e create job opportunity de ama obi a wotifio na ye wia ye sa so ede ko akogu particular morning nso kwa ya another job opportunity ana de obetina ho nso aton ade no eso benya ne kakrawa ede adidi one be security ne sa ne mani nyina no ne nyina betimi aboa amoman yi akonani because ukọ China mo ho a although my employer ya Ghana for ne ho what you say but niema no mo na ye free om komo de ba yo eti se nka ye wo ha ne se ya ane nke yeso ye de agu mu a ye benya sika fi se ye production no ansa ne ye nya sika fi se ye be fa nkofo amoma koye adwuma wo ansa na nkofo ba beto a eno so asa generate income e de abo o my Ghana e de na ye ma ye nimre as oman na ye mfa ye nan sifom na ye mo ye ho modern se ye vocational na ye technical no ye be hyemu kena na ho aboa na ho ahia ama Ghana so etimi afa ne ntuma Was it Minuko Yamakwaja? Oh, there be all me rem. If you make a kilo, mamma. Come on, bit your fire as a mua. You can't link with your sorry.